često se mi stavljamo da smo puno loši vozači i mislim da je i ovo dobar način da se digne samopouzdanje ženama u vožnji, brzoj vožnji. Žene itekako znaju voziti, ali možda im treba dati drugačije okruženje, pa ajmo napraviti event gdje ćemo prvi put pozvati samo žene da one međusobno budu jedna druga podrška, a ne kompetencija. Okay, team, thumbs up if you are ready. Okay, perfect. Žene to zaslužuju, žene zaista znaju voziti aute, Porsche nije samo za muške, apsolutno podržavam da bude više ovakvih evenata. Sve je toliko dobro i toliko dobro zamišljeno, toliko zanimljivo i toliko uzbudljivo da mi stvarno morala bih prespavati da stvarno kažem koji je dio bio najbolji. Evo, ne znam što je bolje. Jedna linija automobila koja je neusporediva sa bilo kojim drugim i meni osobno je ta brzina i taj adrenalin nešto što stvarno te podigne, nešto što ćeš pamtiti zauvijek. Oh my God! Whenever you're ready to release brake, full power. Very good. Možemo svakako reći da su sve žene odlazile kući sa ogromnim osmijehom na licu, sa super networkingom gdje su se međusobno povezale, navijale jedna za drugu, upoznale Porsche vozila na najbolji mogući način na stazi i uz pratnju instruktora, dakle u sigurnom okruženju, imale priliku probati zapravo sve Porsche modele. Ivo, ovo je geni, znaš kakav auto. Sad smo trenutno na Cayenneu. Se Cayenne zove. Da. Znaš šta, prodat ćemo sve.